Бүкіндерге аммаған бәлейттерге оларын әрі онна туран әрі волейболға республикатаға ағаз турнир болан аста. Күріқті хиганнам, чурапчы, усалдан етенне аммалы ғуттан опсая оғанчы кейгелен күріқтесті. Сехле Тамара Бачкурова кәпсер. Республикар дөнен опсая бейін сәтті тұхынча дұрубиялынан қатчақты ақчан оларар. Оларттан төт тұхынча ағыз сүз сүрбет оғуға спордунан жарықтан алар. Кенелер алжабын ден оларын қалбаққа, республикаға, оны аған дойду тахамнақ ұтылар күріқтерге көқтәқті күтталар, бірістәқ местелерге текселлер. Онтан бүкіндерге спортсменнер аммал ұғығармыстан 2 күн ұстата волейболға күріқтестілер. Бихе улуспут бу инвалидтер катары спортивный үләгә ме бир үрдүкөрдөр үләх. Үче бады үләле хәбет бахалыктар бутын нинкатары кинелер масынаны ме әтти битере Аллах булан берәлләр. Онан бихи манны күрәктәһи буларын хаса бүдүбит. Оны канны күрәктәһи буларда кыяпат барынан бара турабыт. Белетен иттәхә китенче онага сыллаха магатыллыктак сеттис сахасырын народтарын спортивный айнууларыгар адаптивный спорт ан бастыктын кирен берехтәх. Онон күрәкетте сәргә адаптивный спорт сайдытын, сүрүн сылын соргун тула төгүрүк астол атылынна. Манна Жукускай кораттан адаптивный физическая культуранны спорт республикатага кинин директоры Анастасия Михайлова этенне усалданына жаңыл уһуттан адаптивный спорт специалисттара, улус физкультура чуталлара, тренердара кыттынылылар. Именно адаптивный спорт туһунан онна инвалидностьта жоннору хайдах өйдөн генерикта хайда бирге үледир вопростар бутун баарыстыбыт онна осенан хайда нозологиянан арасаллар эбиттери бу инвалидностьта жоннор колору көрбөт жоннор истебе жоннор лидера тахтара жейби жоннор бары бирге бир классификацияны күрәхтәһәлләр диен болбата кинер хайда арасан күрәхтәһәлләрин кинерге тең условия терен үлелетер битин оны вовсе кепсети баарыстыбыт. Бу курдук 2 күннәк тыңаһнах кирси түмгәр туран эре волейболга бастыгы местени аммалугун хамандата. Онтон олоран эре волейболга намолуга бастыгы местәдиксен кыйырыгын биллиләр. Тамара Бачугурова, Михаил Стинов, Саха телевидениете, Амма.